A nakon što su nas hrvatski olimpijci 17 dana oduševljavali odličnim rezultatima i kući donijeli 6 medalja, od čega čak 3 zlata, red je na paraolimpijskoj reprezentaciji. Njihove olimpijske igre i lov na medalje počinje za točno 2 tjedna. Naša ekipa posjetila ih je na pripremama. U Spokolju Bjelolasice uz 2 treninga na dan pod budnim okom Ivana Ivančića i tako već gotovo mjesec dana. Hrvatski paraolimpijci u punoj će snazi put Londona. Najsjajnija medalja ponovno se smiješi najiskusnijem. Peking je bila moja kruna moje karijere, ali ja se nadam da ću biti među prvih 5, a ako bude bila medalja, bude me dragi Bog častio. S Londonom završava njegova sportska karijera. Koljeno već teško izdržava napore, a kao nagradu za zlato iz Pekinga na otvaranju 14. paraolimpijade ponijeće hrvatsku zastavu. To je jedna kruna opet moje karijere što sam dobio tu čast da nosim hrvatski barjak ispred svih nas, ispred Republike Hrvatske. To je jedna najveća čast koju može jedan sportaš dobiti. Osim Darka, formu brusi i mlađi kolega Mladen. Lijevu nogu je još kao dijete izgubio u naletu vlaka, no ljubav prema sportu prevladala je sve. Naporno je. Ja recimo radim polučučan sa nekih 160-170 kila natovarenih na leđa bez ikakvih suspenzija. Znači, svu tu težinu imam na sebe, ja to moram izgurati nogama, time i protezom, osloniti se na nju. Znači, s mojom težinom to je nekih 270 do 300 kila. Najmlađa u ekipi, a treća na svijetu, Mikela Ristoski skakaće na svojim prvim igrama. Naravno, svaki sportaš želi ići u London i pobijediti, uzeti medalju. Eto, to je moja želja, idu u London i da pobjedim i da uzmem medalju. Za točno 2 tjedna na londonska borilišta izaći će 25 naših sportaša. Sandra Perković i društvo svoje su obavili. Na otok stižu hrvatski paraolimpijci.